Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, sovražim dolge intro, tako da dajmo kar začeti. Danes ocenjujem house toure, nazadnje sem ocenjevala svoje, tokrat pa gremo en korak naprej in gremo ocenjevati house toure drugih youtuberjev. Danes nimamo samo slovenskih, zaradi tega, ker je dragi Baka Prase objavil house tour Perfect Timing. Pogledali bomo, kje živi in pokomentirali house tour, ker sem danes ful navdušena nad njim, ker je Perfect Timing, ker sem že prej rekla, da je prišel ven. To pa je house tour od Bake Praseta. Kdo me je vprašal zadnjič, zakaj mene Baka Prase followa na Instagramu? To je zaradi tega, ker smo mi dva bila v filmu skupaj. Dakle, vi ste ta Slovenka. Gremo, oziroma idem. Vedno je kdaj pa kdaj na Cine Star, I think. Počasih je bil na HBO Max, tam se ga dol dali. Je Baka Prase preveč scandalous. Ampak ja, Baka Prase, buraz moj, that felt weird to say. Naredil je house tour, dajmo ga pogledati. Samo došli ovdje, bomo zašto nešto, ne znam da vidim. To je nekaj stvari not. Dnevna soba, brate, Ok, to je minimalizem done right. To je lušno. Čeprav ta couch, god damn, če smo mislili, da je ta couch slab, that's gonna hurt your ass. Všeč mi je ta, ker je kot, pa pač ima dejansko okrog okna, to je cute. Te luči so super zapucanje. Ta luč je basic, whatever. Zavese, nice. Soba je minimalistična, moderna in ima personality. Mogoče ga še nima toliko, pač, mogoče pa ne vem, čez pol leta, ko bo Baka Prase se dejansko, kaj mu rečem, Baka Prase je fucking Bogdan, moj ime. Ko se bo Bogdan dost usilil noter in bo imel posod neke cote. Takrat bo imela še več personalitija in vonja, verjetno. Ampak, ja, vseeno, you know, polštrčki so cute, tole sicer je mogoče malo weird, ampak... Tiho, ovdje ovako. Tiho, čo nižo. Isti problem kot prej. Da se ne vidi, kje, mislim, ok, se si kao skril, ampak mislim, da so se en se kind of laže najti. In ulice se vidi. Razgled je cute, veliko se vidi, pač res imaš davč, pogled, ker ni nekih hribov. Nima gor, tako imamo mi tukaj, čeprav tudi je ful megla zun. Ampak je pa cute, no, pač na reko pogled, ki je sicer malo svinska, ampak anyway. Ti stoli hotla se najti, ok, kaj da fuck je ta? A res nisi imel boljšega pepelnika, Bogdan, pač zakaj mora biti živo moder? So, again, stoli, it's giving, bilo je tukaj in pusto sem not. To je cute, to je hella cute, pa ta steklo, scary, ne vem, če bi si upala tukaj stati, ampak pa cool zgleda, za Instagram, you know, se ona perfect Instagram fotko. Ok, nehaj flexa. Imam pogled na Huawei, pogled na... Twinsies! Skoraj nekje ima Huawei svoje pisarne, tako da so me lahko nadzirali iz svojega okna. Moj Huawei sicer ni imel na veliko gor logo Huawei, ampak ja, jaz sem tudi imela pogled na Huawei. Oh, that's awesome. Tebe, pogled na Ikea. Ikea isto je bila čez cesto. Oma čez reko, ampak cute. Kako sem razložen? 3 godine... Exactly! Kaj sem prej rekla? Co te bo posod? života, pogledaj to. Ta stol je disgusting. Mislim, stolo nijo nobenih problemov, stojo ok. Ampak ne v tem vibu. Like, couch je siv, to je črno, to je sivo. In pole, niti ni živo rdeč, če bi bil živo rdeč stol, ne bi imela takega problema. Tako je pa burgundy color, neka temno rdeča, vinsko rdeča. Ne, jaz izmišljujem, ne vem, kjer barva je to. In sam, ne vem, zapre prostor. Gost došel da... Je pa verjetno noro udoben. Da gleda TV. Verjetno bolj kot ta couch. Smeta, što je dobar buraz. Pomeri se ovo i lagana priča, gledaš TV, ali evo od kože izmanje. Pač ja, exactly. Couch na L je ful bolj udoben. Sicer imaš to, sam it's never the same. Pač moraš imeti couch na L. Menjam ovo ili ću da dodam još jedan ovo. Ja, please. Čeprav, you better leave it as it is. Pač, ne vem, koliko boš ti kaj lahko boljšega najdu. Imaš čez cesto Ikea in bo noter Ikea couch, which is... Ako tabure neki, ove ovako boje neke. I da se... Aj, ok, če bi bil dejansko pač usnjen, tako je to. Ok, bi izgledalo. Če je res isti odtenk usnja. Trpezarijski sto, znači da... Všeč mi je miza. Na kuće, buraz, stati. Miza je lepa, ker je velika, prostorna, veliko folka lahko sedi. Če imaš frende, ne, can't relate, ampak verjetno jih ima, tako da... Francuski. Istražujem. Sa blindirano staklo creepy. 4. Ok, cute, but also scary. Šaga s konji, znaš ovo? Vidiš to. To je pa minimalističen design at its finest. Lepo so stvari postavljene, sicer pa slik še nima not predviden, da jih bo dal. Tako redo slika, I guess. Ok, mogoče se vidi, da je tole dobro že s stanovanjem. Ampak, a veš, nek simetrija je,
Pa vse stvari so v eni barni schemi. Fak je ta čelada tukaj. Srednji vek, bata, znači idemo na Kosovo, razumeš? To je gasilska čelada, pretty sure. TV! TV! Ful je lepa ta polica spodaj. Kaj da fuck je to? Je to zvočnik? I kuhinja je Awesome. I support. Cute. Všeč mi je, da je v kuhinji okno, ker naredi kuhno mečkim bolj svetlo in veliko, čeprav pač ne izgleda nekaj ful velika. Naši dragi, mislim so, otvara se, a ja mogu da ispadnem. Ok, to je slabo. Ok, to je creepy. Ne vem, če bi dala glih v kuhno taka vrata. Mislim, it's not kid friendly. Mislim, da Bogdan še dolgo ne umel otrok. Upam. Plus točke. Všeč mi je hladilnik, ki ima to. Obožujem. Mislim, jaz bi imel, moj sanski hladilnik bo imel za pijačo noter. The fuck? Aha, ima kvačicu. Ljudi, kako kažu, pamet vlada dok snaga kladu valje. Tako nešto. Dorin dor. Pa, hoću samo doći neko piće. On ih dao kada pije. To je cool. Nepotrebno, ampak cool. Oh my god, obožujem ta hladilnik. Oh moj bog. A se lahko človek zaljubi v hladilnik? Jaz sem se pravkar. Jaz bom imela tak hladilnik. Period. Well, pol gre mimo, ampak... Ok, dosto hladilnikov, gremo naprej. Again, to je kuhna, ki je pač... Ok, Bogdan je zdaj prvič v stanovanju. Nič nima okrešeno, ampak it's fine, zaradi tega, ker je pač dejansko šele prvič tukaj. Medtem ko Jure se mu pač ni dalo tega delati, ker kao on tega ne mara. Imamo ovo pred pogledom. Ta špego je pa grd. Zakaj je na hodniku roza luč? Cute, to je cool. Lučnik, koji se ovako pojača. Ja, to sem prej rekla. Ok, supportam ti luči zaradi tega, ko se boš snemat, ker imaš pač lahko belo luč. Rumena luč je out. Kaj se rekla, TV je cool. Dej, gremo naprej, no, Bogdan v redu je, ne rabiš mi vsega 100krat pokazati, zanima me spalnica. Cool, to je cool, sicer ne vem, kaj je to, ampak je cool. Ne da se mi več gledati, god damn, you're taking too long. Again, prazna kopalnica, pač moški, a boš pokazal kaj več? Znači imamo Kenjaru bomba. Kopalnica je majhna, kopalnica je dobesedno manjša od najne, kje je tuš? Ok, to je sam WC. Ok. Všeč mi je, da gre dejansko... Oh my god, kopalnica je posebej cute. Še vedno je kopalnica manjša od najne. In kvadratno umivalnik bo the death of me. Nisem v svoji house story povedala, I think, ampak moje stanovanje je imelo kvadratno umivalnik. To je toliko težko zapucati, ker voda pač nikoli ne hita robov in jih je ful sovražim. Minus točke za to. Ker je še vedno lepo pospravljeno, zgleda kot v hotelu, nima personalitija, ampak... walk-in shower! To! Ludačko kupatilo, prelepo, bomba. Ajmo dalje. Spavaća soba. Spalnica. Všeč mi je luster, oh my god, luster je full cute. To je minimalizem, evo, to je tak res peak modern minimalizem. Delam se kot da kaj vem, čeprav ne vem, zakaj je ta malo više kot ostale, ampak ok. Lahko ga je spucati, bel je, lušten je, sklada se z celotnim stilom, belo je vse. Jaz bi vseeno raje imela, da bi bil dejansko tole čez celo. Bi bolj naredila še večkrat bolj veliko, ampak pač je to radiator, tako da ok, to ni radiator, to je radiator. Bilo, znači... To pa ni izgledala kot udobna posla. Gledaš tamo... Ja, razgled je res sik. Ok, no, njih nakladati. Ok, to je cute. Všeč mi je ta špegu na hodniku, ko pač lahko preveriš svoj outfit, lahko narediš lepo slikico, kot gospodič Bogdan tudi zala razlaga. Exactly. Ja, ok, tu je pogled kar nekaj. Meni je to scary, ne vem, zakaj so mi ti francoski balkoni z steklom full scary, ker pač imam feeling, kot da dopadla. Se probudiš, ovdje imaš bruk... Mi je ona spalnica bolj všeč zaradi tega, ker imaš posli glavo tam, da lahko ven gledaš, tukaj imaš pa glavo noter skrito, pa pač ne paše to, una spalnica je boljš. Pogled, samo što je... Lepe so zavese, take zavese ima moja mama, so vražne zavese v srcu. Oh my god, koliko je ta video dolg, god damn. A ima rain shower? Nima! Loser. Še ena kopalnica. Fucking damn. Bana, yes. Plus točke 2 umivalnika, sicer sta kvadratna, ampak ok. Pa velik špegel, nice. In spet okno, ki se ne odpre. Bana, jaz toliko pogrešam Bano. Pri moji mami sem jo imela, ampak pol nikoli več in je toliko pogrešam. Še en tuš, ki zgleda isto, kot vsi ostali. Ok, walk-in shower je kao, sam nima rain showerja, tako da minus točke. Ok, to je full weird. Ja, to je dejansko slaba postavitev za WC. Pač, kje je tu logika? Če bi bilo obratno, maybe, da bi bil tuš na drugi strani, pa WC tam, maybe? Walk-in closet! Obožujem. Plus točke.
cute, obožujem ti. To je radiator, ampak mogoče je mečkaj malo storage za walking closet, zaradi tega radiatorja, ti radiatorji so ful nepraktični. Drugače je pa cute, mislim, všeč so mi walking closets, ker pač je nimam in bi rada imela, zato da je smetino shranjam. Nice! Ful me zanima, ko bo dejansko naredil setup, ali pa pač karkoli, ko bo imel tukaj not. Amazing. Pa še balkoni noter in ta velika okna, again, ki grejo v kot. Nice. Ok, I guess je to za cel tur. Svakamo čast, res je lepo stanovanje. Ko ga bo opremo, bo še toliko lepše. Ampak ja, dajmo tole stanovanje zdaj kar lepo ocent, a ne? Najrabi mu dala rabi personality, ampak zaradi tega, ker je pač se šele uselil noter, pač še ni to. Dala tu bi živela. Definitivno ni sansko, ker pač nima personalitija. Pač iskreno, ok, to pohištvo je ni moj stil. Je definitivno najbolj subjektivno mnenje Karla, ker pač sansko so samo tista, kjer so res sanska, like ono dream house. Teda bom dala na tukaj bi živela. Pa gremo še na zadnji house tour. V videu ste komentirali, da bi radi videli house tour od Barbie in Matica, zato sem pač vam ustregla. Let's go! Sicer, kolikor jaz vem, to njuno drugo stanovanje, zdaj ste se preselila. Nima veze, kje zdaj ona da živita. Naredila sta ta house tour in ta house tour bomo tudi ocenili. Pejta tja, prosim. Oh my god, to je vlog, to ni dejansko sam house tour. Let's go! Come on! Daj mi house tour! Super outfit. V tem videu imamo vsi trenerko, ne tega komentira, to je olje. To se je Jure včeraj polil. Hey, we're matching, vsi imamo trenerke gor. We're matching. Ok, let's see. To sliko je treba obesiti. Všeč mi je, zaradi tega, ker je tale roza pošterček, je taka little pop of color. Mogoče, čakaj, kdaj je bil ta video zun? 5 let je že star. Ok, we're not gonna give a shit, glede na to, da je 5 let star house tour in pač da ni glih najbolj moderno. Temen les, ni glih moj vibe, če je v tem stilu. Temen les se mi zdi, da bolj paše na rustične stvari, svetloles pa na moderne in tole bi full bolj zelo, če bi bil svetloles. Kaj jaz govorim, kot da sem nek full interior designer. Če kjerkoli interior designer gleda tale video, I am so sorry, ampak jaz sam komentiram, kar sem se naučila iz Simsov. Stena je prazna. Ki jih imam tam, oziroma to so samo okvirji. Slike bom pa najverjetneje dala, najdla sem eno spletno stran, pa sem pozabila, kako se reče, ker so tako res dobre zastonj, tako kvalitetne fotke. In gruntam, da bi dala eno pač, da bi bile črne-bele, ena bi bila pač gore, ena morje, ena pa gozd. It's giving hotel, but it's fine. Meni bi bilo mogoče bolj všeč, če bi bil, da bi bila stena dejansko polna nekih lučk, zaradi tega, ker imaš noter temno pohištvo, zato da malo bolj pull up together ta temen vibe, da narediš malo bolj cozy. Mogoče bi te slike pasale bolj na svetu. Kako sem jaz pametna? Oh my god. Sorry, Barbie. Prejemljam stanovanje. Ne delam tega v lifeu, samo v Simsih. Da bi bile neke fairy lights in pa bi bile gor slikice, tek nametane. Ki res sproščajo, ki se jaz res mirno počutim tam. Ampak družinske slike še bolj delujejo, da se sproščaš. Umara ima tako narejeno, Mara je huge! Yes, queen! Pa lepo je pospravljeno. Zato moram obesiti. Ok. Gor sem malo brisače, pa to na tej Hello, strani. isto kamero, malo kot jaz. Klej pa od Matica del. Tipično moško, 3 cote in to je to. Na steni. Zakaj tam mismatched les? It bothers me so much. Zakaj je les drugačen na tem obešalniku, ko posod? Oh my god. Je pa cute zaradi tega, ker je za vrati in lahko fajn skriješ kaj tja. Kaj da fuck so ta vrata? Ok, predvidevam, da so bila že not. Je to tako naplet, mi dva so v najemu zaradi tega, pač če bi bilo po moje, tale cela kopalnica šla ven. To bi šlo. Ok, let's see that then. Let's throw shade of no kopalnica skupaj. Oh moj bog. Not ful zelene. O ne, jaz sem mislila, da je bila zelena že prej not. I feel so bad now. Zelena je ena barva, ki jo jaz sovražim. Like, zelena je edina barva, ki je like v lifeu. Ne v te videla men. Mislim, jo bom mogoče nosila, sam like v stanovanju. Mama ima celo stanovanje zeleno, I'm so sorry. Če bi bilo moje stanovanje, that wouldn't fly. To je kind of rumeno, teda kind of ne moreš kjer druge barve noter mečati. Ko bi bilo rumeno, ne, to bi še huje izgledalo. Belo, rjavo, črno. Črno bi bilo brez personalitija. Ok, bom dala točko zaradi tega, ker ima personality, je zeleno. Pa mi imamo dobesedno zelen stol tukaj, zakaj hejtam tukaj zeleno? Zbije prostor, pa to pač starinsko, komunistično pač. Jesus Christ, ta tla so horrible. In kaj da? Fuck je ta vece školka? Please reč mi, da je to bilo že not. Moram še najdeti, jaz bi ful rada imela tisto, kakor naraven les. Da ni stena školka, kaj plastična, ampak da zgleda kakor ta
svetu narave. Ne, školjka mora biti bela, pusti školjko belo in that's it. Ne mi mesati s školjko. Všeč so mi te košarce, zaradi tega, ker obožujem, da je nekaj pač dejansko skrito in če nimaš ful omaro v kopalnici, je to ful težko. In fajn mi je zaradi tega, ker je easily accessible, ker pač lahko sam dol potegneš, ven vzameš in pač to je ful lažje. Mislim, všeč mi je, zaradi tega, ker je zelena dejansko po vseh stvarih enaka, kar naredi prostor pač dejansko pač nek put together, za razliko od naše smešnjave baru. Ampak vseeno, a se res mogla dati zelena, rdeča bi dobro pasala. Sem ne s tega s temi fucking fugami, Jesus Christ, majhna polička. Oso te rožice so ugly as fuck. Kaj to je? To, da če ima kdo kakšen predlog, Ne, nič ne devati, ja. česarkoli, It's fine. ne mi reči slike, ker ne vem, kje je slike. Ne, leave it as it is. Ne moreš te stene ogabne popraviti. Omara je v istem stilu, kot sem jaz imela v Novi Gorici, pač dated as hell. Ta les rumen je disgusting. To je cute, to je iz Ikea stuff. Ampak je cool, ker imaš pač dejansko položene stvari. Vsi imamo povsod mes. In vse te stvari, ključi, denar, denarnica, telefoni, whatever, kar daš na polico. Hitro da rata mesi. Ampak če imaš pa nek pladenček ali pa karkoli, to imamo midva na mizi v dnevni sobi, pač daš gor lepo stvari in pa miza dejansko zgleda prazna, čeprav imaš še vedno stvari gor in je pač lepo pull together. Obožujem to. V lifeu se je treba znajti, spravim. Če imaš ogaben fucking pohištvo zaradi tega, ker pač si v najemu, narediš pač lepš s svojimi dodatki. Če vas zanima, povem. Sami korenci okrog mene, I swear. To mi je pa všeč. Mogoče ne ta miza, what the fuck is this? Omara, tole, vse pisarna je, pač ne moreš narediti nekaj ful veliko. Se raz bi mogoče dala kako rožo, ki je zato, da malo naredi bolj prostor, pač prijeten, kot imamo mi. Sicer vidim, da ima rože tukaj zgori, ampak jaz bi jih dala tako, da ali da dol visijo, ali pa da so nekje postavljene, dva monitorja, they know what's up. Ja, enostavno rastline naredijo pač prostor bolj lived in bolj naraven, v glavnem lepši. Vsaj kolikor toliko malo boljšo mizo imeti, je koj 150 evrov minimalno. In sva kupila kuhinjski pult. Sam je dobra miza bolj. Najmaj pa ati moj zrihtov, pa ti jeklene nosilce. Ja, kao pršparaš, sam also good luck pri varščini. Ker boš mogel vse to zakitati nazaj, dati ven. Ti da mogoče ta nasvet, da pršparaš pri tem, pa also sam 5 trgovin pa si kup mizo. It's not hard. Vem, da je 150 evrov, sam mizo kupiš enkrat v lifeu, ok? Pa miza je res tek pomembna, da imaš v redu mizo. Vsaj jaz, ki delam od doma, mi je miza ful pomembna, ker pač sem skozi za njo. Ok, I love a thrifty tip, ampak also ene stvari pa niso potrebne za šparati. Da se v bistvu gorda. In je to ful trdo pač. Tudi miza bi bila. Also miza ima ponovadi kakšne predale spodaj. Če rabiš predale, pač jaz kot človek z severe ADHD, ker rada na vsake pol leta predstavim vse pohištvo v svojem stanovanju, pač meni ne pride v poštev to, da je zašrafam mizo na steno, zaradi tega, ker se bom čez 2 meseca ubijala, čez to, da bom hotela dol spraviti, pa jo prestaviti. Tako da, kupite mizo. Pa jaz bi mogoče dala, če imate že ta pult, ga odrežeš toliko, da je dosti dolg, da gre čez celo sobo. Da imaš tak full pult together. Še bolj odprto zgleda in da imaš dejansko delovna mesta. Se sta razdeljena, ampak ste vseeno skupaj. Da je pač soba bolj enotna. Te poličke so ful podobne, kot jih imam jaz. Pa moj... Ta mizica je cute. Kaj je ta slika tu gor? I need an explanation. Pa so pa... Again, ne maram šraufanja na steno, pač, jaz bom hotela to predstaviti, don't do that. Jaz bi edino tukaj dala nek poštrček ali pa ovčko, pač zgleda kot dejansko nek tvoj make-up kotiček, pa also fairy light. Ljudje podcenjujemo lučke, ok? Sej vem, jaz živim na Pinterestu, mogoče ni to vibe od vseh ljudi, ampak če daš okrog svojega vanitija, tam, ko si daš make-up, neke fairy lights ali pa kakršnekoli lučke, pa zgledalo full boljš. Pač dejansko zgleda proper, zgleda domače. Pa rože, again, 9 rože not folk. Se malo luči, sam ne. Luči niti niso nekaj ful dobre za make-up delati, jaz. Sure. Poličke so cute, malo so prazne. Jaz ne štekam, zakaj ima folk ful te visoke police in pa imajo ful nizke stvari. A veš, kupiš eno tako poličko, da je tok in pol daš noter lakce, zato da zgleda, kot da je dejansko namensko, da je to not. To v redu zgleda, to pa res ne. Jaz bi mogoče te dve stvari zamenjala, zato da bi bilo tole, kar je više tukaj, pa to tukaj. Moram tole še napisati. Again, Barbie ve ta moj hack. Barbie definitivno pozna ta hack, da imaš nek pladenček in pa zgleda pospravljeno. Kuhna, let's see. Again je zastarela, ampak ok, ste v najemu. Tla so
Uživeto je. Stoli ne pašejo. Če že imaš rustikalno kuhno, ker pač si v takem stanovanju, kupiš tudi rustikalne stole. Zato, da pol izgledajo stoli, kot da so dejansko namensko tam noter. Če smo tip, mogoče so biti tudi stoli že zraven stanovanju, ne morem zdaj preveč govoriti. Če že imaš zastarelo, se pač pretvarjaš, da si nek Dark Academia in pač imaš tak stil. Pa cottagecore. Ok, I guess, znajdeš vse, ampak jaz bi mogoče kupila en mali predalnik, Alex iz Ikee, mogoče bi mogel biti malo manjši, daš predalnik noter. Sicer je to ful boljš, ker imaš dejansko pač lahko više stvari noter. Tam also, da so tok na displeju, I don't like that. Škofe, ker jih je. Jaz imam tudi Dolce Gusto in je amazing. Sicer ta res ni lep. Tak 2006 dizajnova. Tak, it looks tacky. Jaz ne maram, ker so naprave, aparature, karkoli v živih barvah. Mogoče millennial pink je v redu. Ampak živo rdeče. Barve se starajo. Če imaš te stvari v beli, sivi, črni barvi, boš te stvari imel čez 15 let, pa bojo še vedno izgledali v redu. Vse, kar je žive barve, že zdaj izgleda, kot je bilo narejeno 2006. Čez 2 leti bo pa še bolj. Lahko bi kupila lepše stole. Je bil 14 evrov. So pa a steal. Dnevna soba, a imajo kavč v L, imajo, čestitke. Najboljši kavč na svetu, supportam, najboljša dnevna, Barbie ima stil. Dobila je najgršo kopalnico na svetu in naredila jo je v redu. Mogoče bi jaz tukaj gor dala knjige, ali pa pač neki. Mi je pa všeč, ker je lepo razporejeno. Tale me throw off, ker je prazna. Mogoče, ali pa daš sveče tja, pa ne vem. Ampak je pa lepo pospravljeno, sicer pač ja, v vsakem povsod imaš te kurčeve kable, pa ne vem, kaj vse, pač moraš imeti to gor. Ali pa pač, če daš tukaj. Ampak je cute, ker ima dejansko razporejene po 3 stvari, pa na pladenčku, pa te stvari so zložene, pa tukaj spodaj knjige so zložene. Ura je lepa, by the way. Všeč mi je, ker je moderno in cute. Enostavno cute, vsaka čast Barbie. Pa rože, again. Rože naredijo super. Ste že videli? Kavč je amazing in se mi zdi ful udoben. Miza, moj bog, jaz sovražim te mize. Pač tole bi lahko bila komod polica spodaj, ampak zaradi tega, ker mora biti postran, ker je pač stil. Zakaj folk to dela? I would never. Lepo za stanovanje, se definitivno strinjam, ampak mora biti pa tudi uporabno. Lej, če imaš tukaj spodaj lepo polico, boš stvari zlagal tja. In če imaš po strani, bo hitro zgledal grdo. Če imaš pa lepo ravno, bo pa pač listen. Predvidevam, da je ta luč že bila not, ampak je... Zavese so nice, ker so enobarvne. Pa kaj je šlo človeku po glavi, ko je to ugradil not? Bajda je ta tepek, sem jaz isti imela na balkonu. Zakrila sliko. Ja, amazing! Vem, da sta se pol Barbie in Matic dejansko preselila, ampak 4 leta niste nič objavila na svoj kanal. Ali imate še kak house tour? A ga imate na Instagramu? Če kdo najde nov house tour, ker vem, da ste se preselila, please let me know. Ampak čas je, da ga ocenim. Jaz bom dala tole kot bo za preživeti. Definitivno rabi prenovo. Ne rabi personalitija, ker se mi zdi, da se dosti vidi, da Barbie ima smisel za to. Tole je pač stanovanje v najem. Lej, vsi smo bili tam, kad dobiš shit stanovanje in ga narediš po svoje. In je naredila amazing job. Svaka čas. Obožujem, ko folk dobi res slabo stanovanje, oziroma stanovanje, ki je res ne v stilu in ga naredi po svoje in ga naredi svojega in ga naredi amazing. Tako da Barbie, bravo. Zaradi tega, ker bo zdaj mogla dejansko ocenjevati te house toure in pač ne bojo vsi sanski, ne bojo vsi tu bi živela. I am so sorry. Jebi ga, it is what it is. Poskušam devati svoje pravo mnenje. Če bo kdo užaljen, I am sorry. V glavnem, to je to za tale review house tourov. Upam, da vam je bil všeč. Komentirajte mi dol spodaj, kjer youtuberje naj obdelam naslednje. Od katerih youtuberjev house toure naj pregledam naslednje. Lajkajte tale video, subscribite se na moj kanal in komentirajte kaj, kakor sem rekla. Sledite mi še na Instagramu in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!